njegovoj predsjedničkoj turneji nastavi da ima dobar... Želim zaista da se u našem malom gradu... Da dobro stojimo. Čim vas napadaju, znači da dobro stojimo. Čim od vas neće niko otrti cipelu, znajte da ništa ne vridite. Sam sve svoje ambicije u životu realizirao. Studenti besplatno školovanja na svim razinama, ako izvršavaju svoje obaveze redovno, čovjeka koji su dosta dokazao svojim radom i napravivši to Zagreba što je napravio, čija djela na koljenima, ne ničice i puzajući. Učinim taj pomak da napravimo to u Hrvatskoj. Hrvatska se nalazi u... Ali nemoj ni košta. Patriću!